نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In mahuli po asday na pamudji sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya iban gaos asupaya makadawhat kita niyo sin parbahagian pakaniya dahing mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mahinang nato lutuanan dahon pahadarat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala, na sabab yato tukbal muna insalam kasila sa pakatan amin si musugpat sibu dayari hadir hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala diha Al-Hijra Station. Damikyan si mga kamuyan hakapupuan hakagimbahan iban si mga sila amuyin yadto hamalayo si musugpat ha Facebook iban YouTube. Insyaallah subhanahu wa ta'ala panghindo pakatan amin kahampitan nato in waktu nato ha waktu bihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi lutuanan dahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin lutuanan di magkabalos. Ada po ning kaibanan lutuanan nikmat sin Allah ta'ala amin hipag-inumakan nato di hababaw singgumini na in kamatauran yan mabalos siya di nato hikapaglagi dahon palawom simpakuburan di luwa labi nato udlong tari hikapaglagi dahon madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na manjari demikian salam doa amura-murahan yan doon haning kaput suara sin Thunder Bravo hawak tu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in 128. Manjari in pengajian tarumin insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin laung ta in magbulok binasa ha karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bal kala-kalaan in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala di abutan sin pangannal niya. Manjari bihayaon lang ta yari na kita isabsimud pabulan bago ha bulan Hijriyah amo na yung pagyanon Jamad al-Ula na baya-baya mga pila bulan na kuman niya onlong ta makasud na isabin bulan sa lagu-lagu amuin ianganangan si mga bariman bang aun dapat amuin mahinang nakatan in bulan ini bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Piang hindua piang ngayo hawang mayan makaabot kita ni bulan Ramadan sabab bidda in bulan yan piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in tutong basan niya runhan sambil doon haon way kita misan biyaitaan sin amuyin
kalagguan sin tutungbasan amoy in tiapok sin Allah subhanahu wa ta'ala siya rin makaingat. Doon na to nakaingatan at tawahisiyo-siyo na in karihilan niya daing mga nikmat ini amoy in biyayta niya in mga sila makasud madto pahambuok lawang susuran amo ning pag-anunlong niya bab ar-rayyan. Mura-murahan rijikian kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala makalamod ding mga tumpukan si mga sila amoy indihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatot makasugod halawang yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. May ta sabab inyan kataan nakabidda karna biyayta dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo laung niya hadis niya riwayat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha. Biyayta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun dua kakuyakan si mga magpupuasa long niya apabila siya muka na kuyakan na siya inhikaruan niya apabila maraan niya na magbay matain Allah subhanahu wa ta'ala kuyakan siya sin pagpuasa niya. Naroon ha ini biyayta kato si mga ulama amin nakauna rin kato taniulong ta nakahati sin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala biyakan Ibnu Rajab laung niya doon ha ini wa amma farhuhu inda liqa'i rabbih فَفِيمَا يَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ثَوَابِ الصِّيَامِ مُدَّخَرًا. Ang paralong ni ingkakuyakan niya, hawak to makapagbay mata na silayran sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amo na lang niya in kabaakan niya, nakakitaan niya na roon in tungbas sin pagpuasa niya, amoy in laung tabal kalaan di na magkatimba-timba. Amo na imbiyayta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Amo na intutungbasan way pakikita sin mata way padiurungog sin ini tainga simpang dungog iban way ron pamisan iabutan sin pangannal sin manusia doon hayan. Na hati niya roon hay ni amurain abutan sin pangannal ta misan ta wala kita amura long ta inkiyabay ta katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga amin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga inda jinis na tibayhuan sin ibadat piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hawiyajib maun pasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan sin mga kakuyakan doon hayaon bang makananam na inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga kahurmatan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amin biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon amin makananam sila si mga kahurmatan si mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin manalam salam maun kanila pakabaybayan nila doon halon sin surga. Naroon na inibiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk sa laggo-laggo kakukuyakan sin mga bariman hangkan na mga sila magbulok binasa magtuyo maghinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sandalan in uhaw hapdi, sandalan in hunit, singkatan piyang daakan,
ha kadar kakausan niya, tuyuan niya hawang mayan, mapadyato niya, doon ha amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon haon, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, habuk doon ha inilong niya, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abd, yaqulu as-siyamu rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-sharab bin-nahar fashaffi'ni fihi. ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Biyita doon na ini dahil hadis sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpuasalong niya iban sin pagbasa Quran sumapa at karwarwa ha amin tagdapo kaniya hati niya ha amin naghinang katiya nagamal kaniya nagpuasa, iban sin nagbasa sin Quran, in agilong niya sin puasa, doon hayaon, ya Allah lang nga ya Tuhan ko, iagpangan ko siya, magkaon, iban mag-inom sin adlaw, na hasabab yan tulong niya, papasapaatan na kako, in amuin himinang kaniya yan. Laong isablong niya sin Quran, mamisarahan, ya Tuhan ko, iagpangan ko siya sin pagtuog niya, sindom, na pasapaatan na kulong niya kaniya. Doon haon hirol sin Allah subhanahu wa ta'ala puasa, iban sin Quran, in pagsapaat haamuin, tao, timuyo long tanagbulok binasaroon haon, nagsandal sin pagkaon, iban pag-inom sin adlawan, iban pagdumyaon amuin, agad di siya matug, magbasa sa jasing Quran, kalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ang pabukon ula-ula, in magbasa sin Quran, sarab, nabiyita doon haon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, ayaw ko mamista sin pagbasa sin Quran, but imyan kaw alif lam mim harf, sumakawa laong niya, in alif yaon, huruf, in lam huruf, in mim huruf, na in tiap-tiap hambuk huruf, gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangpu. So hati niya, maksud doon haon, bangkaw imyan alif lam mim, bukon niya to hangpu, sa sumagawa, katloan in taod niya. Amuan in kalaguan doon hay ni. Habihag to sadya, doon hay ni, na malago na to, laong ta, ini nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya diin na in makahapal sing Quran, bang siya naghapal. Biya diin na in nagbasa sing Quran na talus niya, sin duman sin Ramadan, iwan na sin duman sin kaibanan adlawan, misan bukon na bulan Ramadan, di dad tumapinda, in amuin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sababin bulan Ramadan yan, mahinang hadya pag-anad atawa pagbiyak sa sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya hakatibusan sin tahon niyaon wala niya na biyugto lang ta in pag-amal niya hasupaya in amin pagbulok binasa niya yan to makadawhat siya sin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalaan mga palanggungan ha akam Islam. Naman jari doon hayaon hangkan na mga sila misang pabihato yung kahalan sin biyita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin agi mga sila nakahati tuod matan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala iban nakahati tuod matan laung tasin amin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala wala da sila naniguro in mga sila bihadto ingkatan wala sila, pag anon wala na ni guro, di sila imyan, doon sila na magbista mataod na sabto na hinangkubi na hainin taod niya, magbista. Di. Sabab tiap-tiap sila himinang, hibalik nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dihili kamo, taufik, in amuin, piyang daakan mo kamo. Ando, ya Allah, natong basituod, in amuin, piyang lugtuan na mo. Sabab Allah ta'ala rain, makaingat sin amuin hinang sin ipon bang nakaamo atawa wala hasabab yadtuin sila di sila magpaniguro
tiap-tiap makahinang sila, doon haon, gamayan magsusong insub nila himinang dengsin magliliso. Na ang pamatarang kita na to, hakahalan na to, bang mo kita uning kahalan si manusia, launta in asal-asal maglilima waktu, doon hayan, waktu na in limawak kanila. Bihan in magjato. In asal-asal 5 waktu, may nang dakuman hambuk waktu. In asal-asal long taon paroon hambuk waktu na kapin, na tiap-tiap long tahang kapito, na aon waktu yadto, may nang dakuman makaruhang katahon. Na inyan, hambuk yadto rin ha mga tao, amin wala naglugto marayaw, wala nagbulok binasa, sinamuin ini kusog, ibansin, kagaan sin pamaranan dihil kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabab sin mga sila amuin biya na sin biyta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyusin magtapok sin amal niya hitapok daysab sin Allahu ta'ala in tutong basan kaniya ridto hadlaw akhirat na hipakita kaniya. Nahasabab yan bang mo kitaon in amuin mga sila wala long tananiguro sin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala maabot in adlaw yadtoha ini kahinapusan na sin waktu bang hiruhal na pakanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kitab piag susulatan sin nahinang nila amal di hababaw sin gumi ini doon hayaon bang long niya hikatukbal pa mga sila in kitab nila ring harapit patuo doon hayaon long niya magwayang sing kuyag sabab wala niya yadto na siguro but in yadto hikarwal kaniya ring harapit patuo. In agi niya doon naon, ha umukra'u kitabiya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. In agi niya, long niya kita kamu, basa kamu long niya sing kitab ko ini. Kaniwa kamu long niya, basahan niyo ini ka. Bihan, yari na kaya butang tuy, kaya ruhal ka ko din harapit patuo. In pangandal ko inilong niya, wistahon pa ako sin Allah Ta'ala ro na ini. Hati niya, timbangon pa siya, doon hawak to yan. Nasabi ito, mapuspos siya sing kuyag doon hawak to yan. Hambuk yan to rin nga mga amoy ini tutong basan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo na mga sila wala na ni guru, hasabab yan, tiya tapok sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in tutong basan kanila haadlaw gana-gana. Amo na lang niya insulga biyata doon haon jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Biyata doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala kasulga-sulgaan ini tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na lang nin janji sin Tuhan baing ulungon Tuhan Rahman haipon niya amin doon haon nagtapok sin amuin amal nila hasabab yan in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hiril kanila sin Tuhan Rabbul Alamin doon ha amin lugal wayroon nakabaakan doon bisara mangi marayaw na sadya kasalamatan na hadya katantan doon hanlang niya numanam sila sin rijiki deng Allah subhanahu wa ta'ala mahapon may naat doon wayron na hugna niya sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy adto mga katote manghuran haa ma Islam in iya angan-angan sin kamatauran amin naglulugto lang ta mabaya dumauhat sin nikmat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. In mga yan katan ha mga sila amoy in mabugat halom sin pangatayan nila ating pagyanon mabugat doon ni mahal ka halom sin pangatayan nila indaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hasab sin yadto in mabugat kanila lando sila maayad himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila bang aun dapat bang nila hinangun amun dito sila makahinang kasaan sin kakahinang yadto nahasabab yan in kita inilong ta
di mo yad tumalawa den kato hanganing kita anak kapu Adam, biyeta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in anak kapu Adam khata. At ini magkalawong sabab misan na po na to Adam nalawong da. Na ina nakapo niya biya da kaniya. Da sumagawain apo na to Adam hawak to siya nalawong, nagbing siya pa Allah subhanahu wa ta'ala na ngayo kaampunan. Na biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pa kita malawong imbayta niya wa khairu at-tawwabin wa khairu khata'in at-tawwabun. In sarayaw-rayaw sin mga tao magkalawong magkasa amin saruon doon di magpalabay waktu magtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan lang ta ini tutong basan sarayaw-rayaw biyay ta kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na yan lang niya hambuk doon din ha mga biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila in sila doon na halawm sin kasanangan, halawm na sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya apabila sumud na sila unhan pagsud nila laong niya pakanya na sila magbatok sin parsukuan nila biya sa kaulaw kaya ingatan nila salin lawang suran sin amin pakanya rin kanila wang sila mapulak kanat nabihan biyita doon sin hambuk mananapsir laong niya amin dahing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala yadkhuluhum aljannatu arrapaha lahum. Amin sumud sila pa, amin sulga nila atawa pa suko nila pakanya biya sin mga kaingatan nila na asal. Biyan. Sambil biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya laong niya sin pagguwa sin mga muslimin dahing hakamasjiran nila muy pabay nila di sila makasud pabay rugaing buat malengkan makabatok sila pabay nila. Biya asal kaya ingatan nila. Biya ito inlo paragbus. Nalonghi Qurtubi, idha dakhaluha yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum fahum a'rafu bimanazilihim min ahli jum'ah idha insarafu ila manazilihim. Bihan long niya. In sila yaong napabila sumud na pakanya sin kabaybayan nila amin tiyata kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya napagpulak kanat na kamukawa na kamusin suko niyo pakanya manjari laong niya doon hayan matok na sila pakanya biya laong niya sin pagbatok sin amin tao gimwa deng hamasjid sin waktu Jumaat yaon uwi nila paway nila ri sila malawong buat malengkan makabatok sila paparsukuan nila. In mga inikatan lando tod makaibog biyay ta kato taniyo. Sabab imbanusin amin sulga parsukuan sinambuk kadyamano siya doon hayan. Bukon lang ta amin hambuk na sulgain kasuran mo roon haon ataw ay parsukuan mo. Impagyanon doon haon surga amin unong-uno nain hilihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sulgain nga niya yan. Misan da siya sibi hapangatod sa sumagawa dito wayron sibi malagbo katan wayron tiyo mataod katan dito hadto naingyan katan tanlong ta biyata doon hayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in katan sin amuin parsukuan pakanya aun doon sulga, abuk muna, sulga. Pag uos mainu-inu na hadya siya, may yaon haraig sin bibutangan niya, ay aun na isab doon haraig niya. Laon niya kansiw yaon. Nalaw niya, kansiw pa isab, kay mo na sayan. Bihag to. Yaon na siya. Limibot siya haamin parsukuan niya yan to. Bihag. Uos niya libuton. Sarab wala niya kikita, wala niya yato kaya na naman diha doon niya ini, imparsukuan niya. Uwos man na ito pataas pababa siya. Pagguaan niya, tumandaw na siya pagguwa bihan, aon kakitaan niya. Naon niya kay mo sayaon. Naman ito na isab siya. Pagkanto niya, lari pa indayaw rin sila mintiyay kuran niya. Bihan yan. In amin uno.
Naasubuhon niya, may ita inilaw niya na hinangkaku ini. Aun doon biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di matong inhambuok ini Arabi, hati Arabi, inhambuk Arab, doon haon, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubus niya, biyeta doon haan lang niya, inna fil jannati ghurafan, yura dhuhuruha min butuniha wa butuniha min dhuhuriha. Laung sinhambuk Arab bayaw namin nangasubo, laung ya Rasulullah kan siwiyad to. Amin pagyanon mo adto, aun doon laung niya sulga, in bilik niya, kikita daing hagwa, in palawm niya, kikitain daing halawm pagwa niya. Hati niya lato sa lagbas bang siya umatod. Sa bang bukon siya umatod, bukon tagdapukan niya, rin nila kakitaan. Siya radto yung makakita. Bihan lang niya kansuya to ya Rasulullah, imparsuin amin pagyanon mo yan. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kal, hiya liman atabal kalam. Suko yan lang niya si mga tao marayawin suara nila, mamisarahan. Bukon maluoy sa inpamisarahan nila, diin tao kasakitan sing kabtangan nila. Kuyakan bang sila makarungog sing kabtangan sin ikaw yadto bang sa upama ikaw lang ta. Bihan, liman atabal kalam, amo na lang niya amuin bang mamisarahan lang ta, biya madto ini bukon siya biya magaga, bukon siya makatan. Kaisa niya, hikaruan niya lang niya, wa at'amu ta'am, amin tao daran nang huhulmat magpakakaon lang niya bihan. Aun saan lang niya, unwin pagngansin kamaasan tayo ni. Amuin daran ba siya yaon nagpakukuan, nagpakakaon bihan, makalanggal mga bagay-bagay niya, dahon minum kahawa, dahon minum uno-uno na bihan, nabihad to, inamin, magpahampit sinamin nikmat sin Allah Ta'ala yaon kaniya, bihad to. Bihan, wa adama siyam, iban sin mga sila daran nagpupuasa. At inibukon sa puasa bulan Ramadan, sa kataan sinon, labi-labi na aon, tiutugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam day nga mga puasa, mga adlawan pagpuasahon niya, aon day nga mga bulan, pagkanya bulan, inyan nauurol sin mga sila, amoy in laung tamatilusa, umurol sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan doon haon lang niya, wasalla linnasi bil-layli, wasalla lillahi bil-layli wan nasu niyam. Iban lang na inhinang niya, magsambahayang harap patuan Rabbul Alamin mang maabutin doom, bang imano siya katad natutug na. Amuan. Rawahut Tirmidhi. Inagriwayat sin hadis ini, hi Tirmidhi. Amuyan lang niya. Na, damikyan doon haon, lang niya, dahin ha mga, tiyata kama, ini amurain mga, ini hikarisa rata atawa hikabaita, tapasal ini kiabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato taniyo, in luparagbus si mga, ini biyay tayo di katantan. Ang parain niya to amin tiyatapok sin Allah subhanahu wa ta'ala, na wayron kaustan na to mamayta si mga yadto sabab Allah Ta'ala rin makaingat sin yadto. Na doon na ini lang niya, dahin ha mga, ini dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, puas dahin ha mga asal parsukuan niya panagnaan hiril kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin lang niya biya sa pantun, mga subukaw, paparan mo sin, ini, imian kaubihan, unulong niya, aun pabaha, nakaliw ilago niya, tutungbasan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga nikmat kerihil ka ako waktu ini, amin hati niya, ketukbal ka niya, panagnaan niya ito, aun pabaha lang niya, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinya unlong niya, amuin, tutungbasan ha mga sila makasud pa amin astana nila roon
hipu-hipuan sin amin nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaon doon haon in, walang kasusahan nila, in banus sin amin in magtatarang doon halom simbay nila, niya madtubihan yan, iban na si mga amin hurul ain law ta, doon pia paghula, parsukuan sin amin tagdapusin astana yaon. Na magbisara siya isa-isa niya, aun pa ba hilhil sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayaon lang ta ubos biya simbiyay tatakain niya maglibot siya pataas pababa ubos siya tutumandaw na siya pagwa doon haon pagkita niya biha deng haamuin astana niya yaon aun nakabaakan niya kakitaan niya roon haon ini bay haraig na sin astana niya doon haon nalong niya ay ikaw kan suyaon. Nasambungan na siya sa mga malaikat. Sa mga malaikat di magdukong, maglibutan bihan. Hakabay-bayan si mga tao amuin karihilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halaw sin ini surga yadto. Nalaw niya kay musaan. Nalaw niya may tainin ng kako. Naamusahan law niya pasal sin ini ikaw nakapatindog ka masjid dito hadun niya. Pagsujuran si mga manos siya patuhan Rabbul Alamin. Yadto kaulong niya. Nakalamod kau nagpatindog masjid dito hadun niya yadto. In ikaw dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in tutungbas din kaniya sa babiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Isiyo-siyo in nakabangon masjid karena sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya bangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala bay rito halawon sin surga. Na doon haon, aon na isab kakitaan niya, bay, dukaing ding sinyad to. Nalaw niya kansyo na isabin niya on. Nalaw niya kay mura sa yaon. Kay mura sa on lang niya, inyaon. Ay kometa lang niya na hinang kako. Nalaw niya, inyan, sababsin, in ikaw wala mo piyasaran, in hangpo tagdua rakaat, miyamagad hakatan sin, ini pardo. Amo na inhang po tagdua rakaat. Aw na isab sulka mo rito. Masya Allah. Pila sulka na. Magtataod. Imbiyayta doon haon. Na. Bihan yan. Sa babiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man thabara ala 12 raka'ah. Min sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Isiyo-siyo. In amuin ini uno yaon. Timunay sinhang po tagdua rakaat. Agad doon haamuin sambahayang pardo. Bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bay halaon sin surga. Na, doon haon. Kadtoon niya na isablibuton kitaon inamin yadto. Jukop-jukopan imbay yadto. Yadto iwan mga hur nagtataka dalawom. Bihan, parsukuan niya. Naroon hayaon, pagguwa niya rin dito, si Mib na isab siya, pagguwa-guwa, kakitaan niya na isab, ay aon na isab dito timindog bahay. Hakid-kid sinamin ini mga yadto katantan, doon na isab siya haon mga subo. Long niya, may ta na isab yaon aon doon haon. Na, inyan long niya, hangkan saan, biyangunan kau sin Allah ta'ala na isab sulga doon han, pasal sin di sa kau magini uniyaon. Di kau long niya mag-abjan hata udumakay mo magini alugakat. Iwan di kau long niya dumaka nila mag ini bisara amin way kapos pa iddahan natin na bukon langog. Bukon langog. Natin na ko magbisara matutuod sadya. Di kau maglalangog, di kau dumamag alugakat hamano siya. Naon na isabsulka mo. Doon ha. Ubus doon hayaon damikyan biad to rin hinangon niya magtunay sab siya limibot bihan. Napag ubus doon hayaon yadto na isab aun na isab kakitaan niya bay doon nalaw niya kansiyo na isabin niya on. Nalaw niya kay murasan. Na may talong niya roon haon mahinang na isab kakuin niya on. Nalaw niya pasalsin in ikaw India lawag mo katantan bis sa rabunal. Di ka magpuputing.
Inlaw akong mukatan bunal. Nahasabab sinya tuwayron gumawa dahil hasimod mo yung bukon bunal. Pabangunan na isab ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sulka. Doon hayaon. Damit yan biadto rin hinangon niya. Limibot na isab siya kimita. Aon na isab dito. Biyabangon bay. Ay, kaulong niya may tayon. Kansyo na isab niya on. Nalong niya inyan. Biyangunan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalyan kay min addat sa rayaw-rayaw. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan. Haamuin ini. Babangon siya namin bayaon. Parsukuan niya katanta niya on. Amo na yung mga sila lang ta ini timitinggal sin pagputing, timitinggal sin paglangog, iban sin in sila yaon hibutang dito sa taas darajat sin ini sulga hibutang sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uwas bukon pahabihan, doon hayaon biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kabaybayan biyangon haraig sin astana ito katantan patubuan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahuy. In kahuy yaon bukon biya sin kahuy rihay ni pagtuyuan mo bihon na supaya sumumping kitaon amin unuyaon. Makuyag ka umatod kaniya. Sarab sipat si mga kahuy yaon kaniya ang katan kakukunahan mo. Kakukunahan sin pangatod mo, kakukunahan sin napso mo yaon katantan. Inhamot sin mga kakahuy-kahuyan yaon. Ampay hindi turi na magkauno. Indahon yaon di na biya sindi kato ini. Ha? Bang siya mamiyaning na mahulog na pawawa. Us magbalik na siya palupa. Magbing biha. Inya turi. Wayron na dahon magkahulog. Inyaon bihan. Katantan yaon sa wayron na sa to kamatay sing katan dito. Jumatuha adlaw akhirat. Bang aon piyaon sin Allah ta'ala biuhi niya mabuhi na katan wayron na yan. Bihan. Bukong biya sinda hindi maglanos in uno-uno na dahing ha mga tiyanom yaon. Magkapindaing kahalan dahing hakadong pabiyaning. Dahing habiyaning paa abo maitom subay sampay to di na hikapaglagi. Amo yan kata. Nalaw niya may tain niya on. Ini biubutangan si mga kakahoy-kahoyan niya on. Nalaw niya amo sayan in paghinangon mo rito hadun niya. Tungbas law niya sim pagtasbi mo. Amin niya on hadya hasimod min subhanallah, 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 subhanallah. Yaon doon hasimod min alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amo yan lang niya. Sabab biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Gharasallahu lahu bikulli wahidatin minhunna syajara fil jannah. Isiyo-siyo makapamung. Harap pa Tuhan Rabbul Alamin subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tanuman sin Allahu ta'ala kahuy in amin tumubo in katantan kabtangan niya yan turituwe sa pantun bigi tumubo katantan dito hadlaw akhirat ibutang doon haka sulgaan niya dirihilan kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inyan katantan pag-ibog-ibog sin mga tauroon halawon sin sulga yan amuin makabidda siya rin hakamatauran sabab piyabidda niya in pagbulok binasa niya riha babaw sing gumi ini hadlaw akhirat madawhat niya yadto katantan dito hahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala sabab yeta dunaon pabikulli tasbihatin syajara wa kullu tahmidatin syajara wa kullu tahlilatin syajara wa kullu takbiratin syajara wa hakadha tatawalal asjar wa tajtami'u fi rasidika hatta tabluga malayin. Biyayta doon haonin niya on katantan lang niya patubuon sin Allah subhanahu wa ta'ala in bigi sin tasbih mo, sin takbir mo, sin tahmid mo, sin katan doon han tumubo sampay law niya milyon-milyonin taod niya roon hayan. Amin bukon atoron mo hikasasaw
buat malaingkan aturun muhika kuyag simpangatayan murunhan, amuin lambung-lambungan doonhan makuyag kau maghali-hali runhan katan, haamuin lugal dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung biyayta doon haon, wa idha ra'ayta thamma ra'ayta na'imaw wa mulkan kabira. Apabila mulong ni kakitaan na, amin sa mata-mata kitaan mo na tuod matan-matan sin pangatod mo, in mga nikmat yan na biya nakausin amuin kiari hilan kawasa, biya sin kawasa sin pagsultan, di makasibo in nagsultan hababaw sin gumiini kay mo. Yan na kay mo in katantan para sahan iwan kuyag, sabab sin amuin pagbulok binasa, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karidaan niya, siyandalan niya yung bugat, siyandalan niya yung paso, siyandalan niya in uhaw, siyandalan niya in hapdi, karena sadya amuin madawhat niya in rida kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palanggungan ha kama Islam, in biya mga ini, dahin ha mga masabot na to, mataod pa sa ini, bang tabi urulon, sa sumakawa, biya luparagbo siya butan na isab kita niyo sin waktu, na insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluha waktu rukain kakanapan na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, inyad to katantan, na makakakita niyo dito hadto amuin, ini, makasingod kita lang taroon magbulok binasa, haamin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karidaan niya, hasupaya makadawhat kita niyo sin tutong basan, amin nagkasabot na to ito insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, ini, iril kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin, in kakuyakan na to, dahil hindi naman ha, lauman sing gumiini, sampay kita niyo magbing harap madtukan niya, makapagbay mataiwan siya, aun paroon ha nasabot ini, labi, dahil sin nasabot tayo ni katan, labi kakuyakan, sin kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, masabot na to waktu balik, na doon hay ni, itugtuon ko na yung pangadjian na to waktu ni, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah